Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ibagam lang no inya ti maaramida, Albert. Oh, apay ngay, adi ka matanag sa Sapay lang ko na maawatan ti amin, Misty. Kaya't sapay lang ko saan ka gumura? Si kakit di man, apay ko maagumuraan. Alan, ibagamon. Misty, diya ko nituloy ti partnership na ti foundation. Anya? Day tatagpay so, Misty. Apay, ibabawin ka din ti ibangon mo a foundation? Di man ituloy? Diyak pa mo. Pagpampanunong takpelan. Albert. Ngam uray pa siguro na matuloy da dyan project mo. Saan lata matuloy ti partnership ta? Anya? Diyak namin kaya't nga dantukit din room swa parikot. Isa kasayatan lang nga nag-back out aki ti partnership ana pagnumuan ta. Naibaglakit din, tadapay la klase ni Laika. Tanuadan dito'y balay. Sigurado nga isuman ng tinakakaasi a baun-baunan ni Senyora. Sana bale, takabailakmatan dagiti trabaho dito'y. Siya kunti mga sikaso kada senyor kan Don Fausto. Nabit mo't lang ne, Senyora, ada ka di ibagayo? Oray saan kan nga gisagana iti makan? Ha? Apay, Senyora. Saan ka no ngami? Day chayan. Nangagmamat siguro day chaya. Ay, wen Senyora. Ungur tilugan day jay. Nagpakadan ni Fausto. Iso nga oray di kan agluto iti makan. Sapay na kumata makalugan ng kadagos. Tapno darasak na tamakaaon. Amang ano ado tinasal na kami ni Jebalay. Okay. Kaasimat ni Nana si Mang no sulang tagtrabaho. Kan may isa. Amang ano inyang kuti maguna dagiti amo. No jak maasikaso dagiti trabaho ni Jebalay da. Iso anas ka na makaawi na kadagos. Ay, dapat tulugan naman. Dapat naman. Ay, day jayan ti Jay. Nakaglugan. Tapno makaawi da ko. Anya ka di tinapasamak, Misty. Apay ang manipod pimanaw ni Albert. Kahit nakarkaro adi ka nagsasao. Misty? Kaya't kan gagawin dan. Anya? Ngam alas 4 lang iti malam. Anya ko ma. Kukwak da ito'y akumpanya. Maaramid ko ti amin akayat ko. Ha? Misty? Iso ano di mo kaya't ti mairaman iti gura. Agawitan. O sige. Itulod ka ni Jebalayo, Misty. Siya akong timang imaniho itilugan mo. Adda kadimanan pakainaigan ni Albert iti yu umay ditoy ni Fausto. Jagam mo, Caridad. Kasano adi mo ammo? Katda kayo tinagsarsarita. Ni Misty, ti topi komi. Anya? Sa balik ano ti madmadlaw ni Fausto iti anak na. Kasla adda ka no ilimlimad na. Nga anya? Di namot may pagka. Maburburtsaan ka no. Apay ngay nga ta? Anya ti mapaspasamak kan ni Misty. Asidagta ni Jebalayo, Misty. Ibeltam tilugan dan. Jakpay kaya't ti agawin. Anya? Nalawag mo siguro tinangag mo?
Okay. Sikatin makaam mo. Oh, ada ita. Ita, sa dino ti kayat mo apapananta? EJ Bar, kayat ko tiyag bartak. Anya? Sinaludsod mo no sa dino ti kayat ko apapanan. Itata na ibagakon, EJ nga rod ti pagturungan ta. Kunaklano dapay trabaho nga maawan mat gaya man, nana si Mang. Inring pasyo mat aminan. Alangan mat ayuray ko pay lakan ka dagiti simple at trabaho, Laika. Ay, kababain matan Nana, Ken maysa, amok no anya tirik na ti agadal. Amok anabannog ka iti kadam itay iti pagadalan. Sa pagtrabahon ka pa'y apaman asumangpot ka dito'y. Ay madimutan ni Nana talaga. Ibagbagak laan ti agpaiso. Isosapay la ko matamaawatan nak. Wan ka di, Nana si Mang. Da kayo pa'y tijak maawatan. Nakasingsingpot kayong tupay kanya. Iso nga uray no anya ti aramidan nyo, maawatan kayo latta. Naimbag tadakan, iho. Apay, papa? Ibagaman kanya. Adda ka di parikot ni Misty? Ah. May papan ka di manan kan kuha na ti pagsaritaan ta, papa. Iho, masyanak namin iti amana. Imay dito'y balay ni Fausto. Inyibkas na ti sakit tinagam na. Di na ngamin maklon ti mapaspasamak iti anak na. Papa. Sapay kumata di nakagura kadag ito yung ibagbagak ita. Iho. Kaya't kung amin na malawlawagan ti mapaspasamak ita kini Misty. Buyaan nakadilatan nga aginom. Dan, di ka kadi uminom. May sa bakit pa dito, ya? Dan, kasarsarita ka. Sungbatan lakmad tapno sa anak nga agbalin akas lama at dito'y nga agsasaong asisya. Jak aginom. Tapno damang itulod kin ka no mabartag ka, Misty. Sigurado ang marigatan ak manan nga agpalawag ka ni Papa. Apaman amay tulod ka. Mabalin ka di, Dan. Jak kayat ti makangag iti uray anya amay papan iti ama. Ken may papan ken ni Albert. Misty? Kayat ko di makalipat. Iso adang gayan nak nga ginom. Di nakbaybayan nga agmay-may sa nga ginom. Amok, kaya't nakakumanga asitgan akasaritan ni Albert. Ngamlaplapdan na ti bagina. Kasta akmat, Nana si Mang. Narigatan. Diyak kaya't nga dama ko na kanyak da senyora. Husto ti kastangar aramidang balasan ko. Narigatan. Ang mga nuanyakit iti mapasamak no di kaagtungpal iti kayat ni Senyora Caridad. Pudno dayta. Kat, diyak kaya't madadaal ti panagtalak da kanyak. Laika, Iso na lang tano daduma. Natangkan ti ulo ni Albert, Nana. Iso ti mapan iti universidad. day tamot ti pagamkak. Amangan no makadanon ka ni Senyora ti kastsay nga aramidan na. Ay sus, si kalakit ni ti masaliit. Nana, Iso ajak mo't lasardayan abagbagaan kan palpalagipan ni Albert. Iti kasta, saan kayo amadaksan? Apay adi pala nagawid ni Misty. Lading itag nga ibaga, sir. Nga manda kami itibar. Anya? Apay! Tak malapdan ni Ma'am Misty. Kaya't nakano ti aginom, sir. Apay manan. Tak pala may ibaga, sir. Ikagumaak pala nga amwen. Dan? Hindi kayo agdanag, sir. Ikari.
Jack baybayan ni senyorita. Sige, sige. Agtalakakan ka, Dan. Di mo nga ron pampanawan, ti anak ko. Nadnadlaw, Caridad. Sipsiputam ti garaw ni Laika. Oh, Amumat nga da dito ni Albert. Amangan niya manin ti makunanagan ka no makita nakaakas ta ti jar mo. awan mo ti dakas na no kitaak nilay ka. Saan ka di? Kadata, awan. Angem ka sa nuno sa bali ti pagawatan ni Albert no makita na ka. Oh. Iso apang nga asim. An nadam dagiti tigtignay mo. Laglagi pam kumaakanayon ti posible ang makuna ni Albert nga anak ta. Wanan, di kagdanag. Saanon ang maulit pa'y? Anya ti parikot kanya, Dan? Anya ti kayat mo asawan? Napintasak man. Saan ka di? Misty, para kanya. Sikat ti kapintasan. Bulbulan nagsamat, Dan. Saan, Misty? Agpaiso ti bagbagak ka. Alang rod, ako na kapay. Kaya kupay ti agino. Ngam, Misty. Nabartag ka no. Amang ano niyan tumanan ti mapasamakan ka. Dan, kaya kupay ti agino. Punak mat. Ngam adapay sa rekta inton bigat. Oh, bibiyang ko. Uwak day akumpanya. Oray Jackson na. Mabalin. Sika, mabaling. Ngam siya. Saan? Ngamin, mapukawan nak itiberok iti may sangal daw. Di ka man agbanin manalidan. No katuwa niya. Awan ti parikot. Alam, ang gurudara ka pa eh. Kaya't kupay ti aginom. Amo ka pambantayam ni Laika. Gusto akadi, Simang, Wen, senyor. nasayahan. Apay ka di, senyor. Adda ka di parikot? Awan, ketjak kayat nga darum swa aparikot. Nanawag ka di. Wen, senyor. Nasaya at launay, Simang. Nubilang ta makaramid ni Caridad iti kontra kini Laika. Pakamuan nakadagos, nalawag ka di. Wen, senyor. Jak kayat ngagdaras udos manan ni Caridad. Amangan no nakarkaron ton nga awan ti pagbanagan ti plano mi. Oh, adda kayo pala dita bar? Wan, sir. Jack mayawid ni senyorita. Di kagbali na paspasurot kan ko na, Dan. Sir? Wenno, amangan no adda sa bali apanggap mo. Anya? Ni, anya ti kaya tiyosawan, Sir Fausto. Lalaki akmat, Dan. Agpadata lalaki. Amangan no sa bali ti panggap mo iti anak ko. Di mo langin patuluyan, tasyak amis mo ti manggudas kan ka. Madlaw mo siguro ititimag ko. Asa anak ka na Bartek, sir. Pambantayak lang ni senyorita Misty. Saan kayo kumangagsaw iti kasta? Dan. Inkarig ka na kayo. Asalak nibak ni senyorita. Agtalog kayo kumakanyak, sir. Kat iti oray ka ano man. Diyak tumabalin a pag-aramidan iti dakas ni senyorita. Nasayat no kasta. Diyak kayat nga dadake sa mapasamak iti anak ko. Naplapan ng aya, Dan.
Kalayan na kung mag-apanawan dito ayan po. Di mo po nahan. Ngang sapsapol ka pa lang. Iti sa bali ang partner mo. Din tatadak lang arutan dito eh. Si kamot, Misty. Apay ko mga agsapulak na eh. Kanya nga itiyam mo. Ang mga no, dinakap-kap na ka. Ha? Misty, nabartag ka. Di mo na amo tilawlawatan. Kasayatan siguro no agawid tan. Saan pa eh? Kaya't ko pa itiyagin dito eh. Kaya't ko pa itiyagin Ngam nalausin ti bartag mo. Oh my God. Asibayan kan tayawid ka. Jak kayak nga adda maibaga kanyak ni Sir Fausto. Iso Stop it! No kaya't mong agawid! Agawid kalatan! Panawan na kalatan dito'y! Daurayan niya ter aramidem! Sa anak ping agawin! Alang nga Roden. Dito ito pa yung arod. Basta di ka nagungit. Alam, Misty. Gusto ko man. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tas nagaya man tinarabid na kan ka. Agam di ka pa'y lakat inyawin. Anya ka matandan. Sir, nakarkarong agpagunggan no pilitan. Ang mga no nakarkarong agaramid iti saan tayo ang magustuhan. Dan. Amuyo ti ugali ni senyorita, sir. Iso apatsik ang maawatan da. Oh, pasensya kan Dan. Madanagan nak lang amin. Iso akong formula di tanti may sausawang ko. Mawatak, Sir Fausto. Pasensyaan na kumamatay. Ala, agsublikan iti ayan na. Tama nga no anya matati mapaspasamak iti anak ko. Kulak tumat kat. Albert Barok, imbagak kan ka ti amin, tapno ang mom. Agam pangaasim, saan ka kumang agaramid iti ad-ad da apakaisagmakan nyo kanilay ka. Di kagdanag na nasimang. Agan nadak. Agyamanak, Barok. Ayan nga rudo nilay ka. Pinauna ako na naturog. Kasapulan na ti inana, taamugmat. Mabambanog ije pagadalan. Nanasimang. Agyaman na kada kayo. Naimbaglakit din taman nakaawat kan nasingbat kayo. Ammom asaanen asab sa balikanyak nilay ka. Iso ang maawatak ti sitwasyon na, Barok. Agyaman na tayo manugot kamutlangan na pumanaw tan ijay bar, Misty. Agyaman ka. Tadyak kaya't ang malugi day jay ang negosyo ni Papa. Iso kapilitan, api manautan. Tagbutang matan dagiti at day jay. Pasensya kan, Misty. Sikat ipang panunutak. Iso apil-pilitan ka itay nga agawidan. Ngam isumot din tinagpungtutam. Saan ta na pagsalitaan day jay dan? Sikat imakam mo. Kasayatan siguro no orno sa Montibagim. Sigurado apadpadaanan na ka ni Papam. Yak kaya't tiyagawin. Anya? Ngam apay. Sa dino nga ro ti papananta? Agdiretso day jay resort. Anya? Ngam kasanon ti trabaho tayo di opisina? Dan kaya't mo kadimanan, abugawan ka, ha? Misty? Agdiretso tayo jay resort. Siya kung ti makamo kinyi Papa, may Papa ni ijay opisina. Ngam napartag ka, Misty. Agbiyahe talata ka di? Anya ka kadidan. Basta tungpal ka itimbagakan ka. Kunaklakit din no nakaturog kan. Agam saan pa'y matlagayam?
Ada ngamin long quiz minton bigat, nana si Mang. Iso agreprepaso Ay, oo na yan. Oh, apay, nana. Kabailamot laang, balasang ko. Apay kat di na saan. Kabailak daytoy. Di kayo madanagan. Da kayo ti maturugan, nana. Agi na kayon, tani. Adalo man ti rabii. Apay ngay. Alaunan iti parbangon ngam di palain tulod ni Dante anak ko. Kinunana ito'y analausan ti Bartek ni Misty. Imposible nga inom pa'y dayjay. Amangan mo sa bali mata na talaga ti plano ni Dan. Saan langin nga agbindot ni Dan? Tada, iso ti bawawag. Hello, Dan. Sir, pasensya kayo. Tay talangan nakaawagan. Salbag ka! Anya tinaramid mo niti anak ko. Apay nga talaga umawag ka. Nagmanihak ngamin, sir. Anya. Kaya't mo asawan nakapanaw kayon ijay bar? Wan, sir. Ayan yung arudan. Apay adi mo pailain tulod ti anak ko. Lading itik, sir. Di na kayo tagawin. Ada kami ita dito yung resort. Anya. Kasangsangpit mi lang, sir. As-asi kasuwanan dagiti tao yun dito yung resort ni Ma'am Misty. So ngayon mawag akon. Jaske. Anya ti parekot ti anak ko. Nasapa ka nakasukat, Laika. Da kayo gayam, senyora. Naimbag abigat yun. Ape anak kasukat kan? Anya nga oras ti klasim ita? Alas 9, senyora. Dagiti trabahom. Inring Pasko aminan, senyora. Sigurado ka? Wan, senyora. Diyak kaya ti pumanaw adyak mairing pas dagiti trabaho. Nasaya at nukasta. No, dapay pangibaunan nyo kanyak. Aramida. Nawaya pa'y matlaang ti oras. Saanan? Taamangan no da kamin tumanan nga agina. Yagsubang. Anya ni senyora. Madlaw akasuron na. Iso anas kan nga igaid ko ti agada. Kumusta ang tarik na? Sana nasayaan. Dan, kasano anak ka danon tadi ti resort? Anya tinaramid mo kanyak? Ha? Ni, Misty. Awan ti dakas nga naramid ko kin ka. Sikat nagpilit nga umay ta dito eh. Amom ka di ana palalo pa yung tipungtot kanyak ni Sir Fausto? Bayam nga agungat. Misty? At datamatlangan dito eh. Santa pa'y nga gawin. Kaya't ko tiyag relax. Agparparikot kay ti pagsukatam? Awan ti problema. Mabit lang ha. Agpaala kadagiti tao dito yung resort. Jakam mo no anya ti inaramid ni Laika. Taapay analaos ti simpatya kan kuana ni Albert. Senyora. Sana balik kumakan ka. Uray agbalin kayo anasingad. Gaputa agpada kayo mat iti kasasad, iti piyag. Ngam ti Jack maaklon. Kat no apay an naala na ti simpatya ni Albert nga anak ko. Nagadumot amabalin akasin ningad ti anak ko. Ngam no apay adayjay pay alay ka. Senyora, amoy umat ti ugali ni Senyorito Albert. Ubing pala ang dayjay, kat naasuman ang makigayam iti oray asino. Dimmakal iti kasta nga aramid. Iso siguro ang nalakala ang anak kasiningad na nilay ka. Aday ta ka manon, si Mang. Iraso naman ang dayjay a babae. Senyora. Panawan ka man laangan ditoy. Ta
Taamangan no makaisawang akpay iti nakarkaro apakasairan tirinam. Nakawag ka man, Panyero. Panyero, kasla ko markaro ti panikot ko. Apay, Panyero. Anya tinapasamag. Sana nagawid ni Misty. Anya? Inmawag ni Danny di Parban. Apaman anak agteng da iji resort. Anya? Kadwa na day adan iji resort? Apay ngayon manmugot ka. At dadan ija di niya wag kanyak ni Dante amin. Awanan kinaramida. Panyero, kasla na alas akitaan day taapasamag. Saan amay Parban? Aging ka kadiita? Dayjay pala nga Albert ti pampanunotam? Jak maliklikan, Dan. Misty? Pilpilitak ti agbalin nga okay. Ngam jak maaramid. Talaga na sakit tinakam ko. Panagkunak. Naskan nga agawid tan. Jak kaya't nga agpanunot iti sabali ni Sir Fausto. May samat ni Papa. Ha? Misty? Kaguram ka diti amam? Pangasing. Saan tapay lang nga pagsalitaan dito? O alin? Agrobot tangarudan tagawid tan. Sige, Misty. Inak isaganan jilugan. Talaga ana alas day tapasamak, amado. Oh, basol day jay alay ka. Karidad. Apay apa basulam ni Laika? No saan nagapukan kwa na? Saan ang mapasamak ti kastoy? Karidad. Iso ngamin ti pangibukbukbukan ni Albert, iti panawon na. At dayta ka man ako nakon. Sige! Isakit mo day jay a babae! Karidad, saan apa nangisakit ti aramidek? Kayat ko lang nga ipaawat ken ka ti kayat ko ang mapasamak. Tano agtultuloy lata kontraan ta ti aramidan ni Albert. Amangan no nakarkaron ang mapurnada ti amin a plano. Dayta lang ti kayat ko ang mapasamak, Karidad. Nasaya at tadakan balasang ko. Amuyo mo't abalay eskwela anak laeng, nana. Amok dayta. Balasang ko. An na dam titignay mo. Sabali nga min timadlaw ko. Nga? Apay, nana? Nasiputak itay ni senyora. Madlaw ang napudot ti ulo na. Amangan no anya manan ti mapasamak. Amumatan no kasya ang napudot ti ulo na. Amangan no sikat ti pangibaw-ingan na. Nairuama ko, nana si Mang. Laika. Dahil tati agpaiso. Imbagak matan kada kayo. Maibturak ti amin. Tinapatag kanya kat makaturpusak iti panagadal ko. Saan ka paya pumanaw? Kaya't ka paya kasarita. Sir Fausto? Ibagam kanya kakinuyog mo lang ti anak ko. Ibagam kanya ngawan mo ti dakas anapasamak. Sir, iti kaano man. Jak tumabalin a pagaramidan iti dakas ni Ma'am Misty. Am-am mo nakdan. Sabali akno siyak ti makapungtot. Sir? Katamumot no kasano ti panang ipatag ko iti kakaisuna nga anak ko. Maawatak, sir. Naibagak da ito yan iti na minsan. Ibagak manan. Jak agpangadwa amang ipapatayken ka. Iti kanito apagaramidam iti dakas ti anak ko. Sir? Hala, pumanaw ka. Agyamanak, iti panangitulod mo iti anak ko. Sige, sir. Siya akong ti mapadpadakas na po iti mapaspasamak. Saan ang mabalinda ito eh? Jak lakit di itulog.
Abanag mo ti mga sikaso iti nagduduman negosyo. Ngam sa naroon mga baybay at dagiti na italit kanya. Ipakita ka ni Papa at talaga ang may kariyak. Asa na nagbidot iti panang italit ng kanya kadagiti negosyo mi. Iso, itanday ta. Isartin ko tilugan ko. Dumsaga. Dan, anyatar aramidom dito eh. Talaga nga inuray ka, Albert. Jak di manon iti balayo. Inuray ka talaga dito eh. Apay, anya tinapasamak. Ada ka di parikot? Sikat ti parikot ko. Anya? Husto tinangag mo, Albert. Sikat ti parikot ko. Gapukin ka. Masaksakitan ni Misty. Gapukin ka. Siyak ti may ipit. Dan, anya ka din day tang ibagbagam. Di ka maawatan. Di kan agin di mo. Amom na niya ti kayat ko asawen, Albert. Amom. Dan, naawan mo't lang tinasaya ta pagbanagan day ta pa nagsarita ta. Baliwan tanto lang yung tagsarita. Jack magustuhan ti kastang ibagbagam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ka di man anti pareko. Unak man na urnusan ti dita nagkinaawatan. Agam apaya kasta adinak manan kayat kasarita. Sikat yung makasumbat iti day taas sa ludsod mo, Papa. Di ka maawatan, Misty. Talaga anarikat mo ang maawatan no adda ilimlimad mo. Saan ka di, Papa? Anya ka din day tangay pagbagam. Di mo ibaga siyak ti paregot. Iso nga agkas-kasta ka. Sikat yung nang ibaga iti day ta. Saan asyak? Adda ka di parikot, iho? Apay kasta tila nga masimang pa Awan, Papa. Napanugak lang. Sigurado ka? Wan, Papa. Di nakpagdanagan. Hala. Ingka nga rodan agina na. Agyaman nak, Papa. Amo. Agul-ulbud lang ni Albert. Marikriknak. Hangam anya nga tati makagapo. Apay akas jay ti jar na asimang pet. Jak magustuhan dito eh. Nas ka na mapakadaak ti anyaman nga aramidan ni Caridad. Ang mga no agkatik da nga agina, no kalaat kit din akasarita ni Caridad ti anak mi, may papan kinilay ka. Narigaten. Nakarkaron ang matagat panti amin a plano mi. Nana si Mang, mabitlaan ha. Inakla itulod to inuman ni Senyora Caridad. Ay, mabiit laang, Laika. Mabiit laang. Apay, Nana? Idisumday ta. Kartingam. Ha? Alan kartingam. Oh, aday ta, Nana. Apay ka di? Siya kunti mangitulod iti dayta. Ano niya? Ngam apay pay laang. Nagsimple matlaang at trabaho ti mangitulod iti inuman ni Senyora. Basta siya kun. Saan kumaanatang ti ulong? Ituloy mo laang ti araramidak ditoy.
Naimbag ta nalapdak tirik nak itay. Tano saan? Ang mga nakabil ko ni Albert. Basol na amin na gito'y ang mapaspasamak ita. Apay ngamin adinan ikaskaso ni Misty. Ay, ngam ko na namot ngamin idi. Adinan ay ayatan ni Misty. Ang mga nuday jay tirason no apay adinan ikaskaso ni Misty. Mati kawak ka na gito'y ang mapaspasamak. Jak amo na niya tirumbang nga aramida. Apaya si katinangtad iti inumak si Mang. Makumikom ngamin nilay ka, senyora. Naskan nga ilagpas na ti aramidan na. Numaminsan. Isuti kayat ko amang serbikan niyak. Nalawag ka di? Senyora. Saanan asika ti rumbang amang serbikan niyak? Naawatam ka di? Uwan, senyora. Ala, panawan na konditoy. Sige, senyora. Amok. Ikalkalilis ni si Mang nilay ka. Ngam saan ngagnanayon kat makalisi kanyak dayjay a babae. Jak itulok. Sigakit di magkaridad. Apay akas jay timbagam kini si Mang. Apay aya siyak manan tinakitang, amado? Karidad, mabalin ka di. Bayan na kumaadumiskarte ita. Pangasim kumalaeng. Madanagan lang amin. Kumarkaro ti parikot, gapok kanilay ka. Panagkunak kat saan mat? Anyakit din ta saan? Di mo man yalang-alang ti mapaspasamak, amado? Rumbag kumasi ka mismo ti makam mo iti amin. Ti makadlaw, tagpada kayo iti anak mo, alalaki. Saan ta kumangikan iti dakas akay papananti aramidan ni Albert kinilay ka? Kaya't na lang nga tulungan ti babaunan tayo. Sapay la kumangarod takas tangag paiso. Tanubidot day ta nga imbagam. Jaklamon asaritaan. Apa yung kasta titimak mo? Nabartak ka kadi, Dan? Pasensya kan, Misty. Yak lang amin malapdan ti bagay. Apay? Anya timbaga kan kani papa? Ha? Bagam kanya. Ni kadi papa ti makagapon no apay akasta ka ita? Awan lang yaman na daytoy, Misty. Inaklat ng pagtanagan. Saan ang mabalindan? Kayat ko ama amon tagpaiso. Ni kadi papa? Amam dayjay. Normal laeng ti panagpungtot na. Babae ka. Kaya't nakalaang aprotektaran. Mala, di kagda nagtakasaritak ni papa. Saanan, Misty? Pangasim ko ma. Amang ano niya pa si makuna ni Sir Fausto. Dan? Italang kidawakin ka, Misty. Pangaasim ko ma. Tapat ka na. Sige nga Rod. Palabsak ita. Ngem saanan iti sumaruno. Apay di kayo matagtagari, nana si Mang? Apay? Anya di napasamak? Awan, balasang ko. Nana, am-am mo kayon. Kinaungat na kayo ka din ni Senyora? Awan anyaman na. Kunak tumat nga na siya kung ti mapanmangtod iti inuman na. Laika, kayat kalaang nga iliklik iti anyaman apakasakitam. Jak kayat ang mapasakitan ka. Nana? Iso adi naklatan ni kaskaso. Awan anyaman na daytoy.
Kita talaga daytoy a babae. Nga adda iti ladawan anaalak iti alikaman ni Papa. Kasla pamilyar kanyak tilanganan. Ngam, jakmat amo no sa dino tinakakitaak. Gan, madlaw adaanan daytoy aladawan. Iso nga imposible ang nakita kong daytoy. Ang nga taday di mama, daytoy a babae. Manipod na adda anak itinakam. Jak pulos nakita anaga paday di mama, kan papa. Nagbalin ang modelo ti kinaornos da nga agasawa. Iso nga imposible ang nagbalin apaset ti biyag ni Papa daytoy a babae. Talaga a burbur tsa kanyak daytoy aladawan. Iha! Ni Papa. Iha! Jak ikas-kaso. Misti! Talaga adyak payla kayat asangwan ti ama. Nusakla amaysa. Gusto lang dar aramidem, Simang. Senyor? Jakmat kaya ta pagpupudutan ni Caridad ni Laika. Tama nga no isoda kini Albert nga anak mitisan nga kinaawatan. Ngam, darigat asalo nga singan tibilin ni Senyora. Amang hando anya ti aramiden na. Siya kung ti makamu kini Caridad. Kabaylak mata kontrolan ti asawa. Senyor. Basta jibilin ko kan ka. Jak kaya ta pagpupudutan na ni Laika. Iso nga iliklik mo ni Laika kini Caridad. Kasanon no siyak mat ti kaguran ha. Amo kagas lakabasaten ti pangibilbilangan kan ni Caridad. No kagura na kaman ita, saan mo't lang agbayag? Tadi nakakabala na papasan. Kasapulak ti kooperasyon mo, Simang. Iso asapay la kuma, tay pangag na. Kunaklakit din di kan rumwari ti silid mo, Iha. Papa. Sana ka komportable ti kastoy ang mapaspasaman. Da talaga rodan ti adda diti balay. Nagamsan tapay nga kinawatan. Anya langan ti mapasama. Naibagakon kan ka, Papa. Aging kang adda ilimlimad mo kanya. Jak tumat makaid na. Anya palimod ti bagbagam, Iha. Awan ti palimod ko. Ngata, Papa? Misti, anya ka diti mapaspasamakan ka. Anya ka din tayo tangay pagbagam. Jak amukan ka, Papa. Anya ti kaya tasawan ni Misti. Anya apalimod ko, tidakdakamatan na. Laika, aginanakan. Awan klasik no bigat. Iso din pagdanagan, nana si Mang. Awan matlagayam ti klasim. Di inton bigatan nga iringpas mo dagitar aramidam. Jak pa'y matla makaturturong. Wen angem ne, adalo man ti rabi eh. Da kayo ti agina na. Dakas ka da kayo ti agpuyat. Ay, jak matla makaina na amang pampanunot kan ka. Apay nga agi sa mukha. Maragsakan na kami itinakunayo. Marik na ka talaga anapatagak kada kayo. Katalaga mat ngamin. Iso apang nga asim, tadi nakpagdandanagan, ah? Ala, isardang mo daytan. Ituloy mo laangan inton bigat, taaginanakan. Talaga ajak may papas ti sakit tinakam ko.
Anya ti rumbeng aramidak. Makaammo di tanno sa dino ti papanak. Ha! Ti manibilak! Oops! Oops! Ay, dandani akon. Naimpaglakit din ta nakabig ko ti manabela tilogan ko. Tano saan? Na itong parak ko man itinasabat ko atrak. Agyamanag. Nakaturugan ni Caridad ijesilid mi. Naliklikan ti pagdantanagak nga mga nukalata pagpupudutan na nilay ka. Madlaw ko anapingat ni Albert iti panang tulong na kinilay ka. Ket di na kayat ama kontra ti panang paadal na iti babaunan mi. Kasla di na paikit din as asikasuan ti foundation ako na nga ibangon na. Ngamin, agad adal magtanilay ka. Kasla inaramat na rason ti kunana a foundation. Tapno di min lapda namang paadal iti babaunan mi. At damot punto ni Caridad. Adda kinapudno dagiti mapalpaliw na. Ngamnas ka natin bangat ti amin. Papa? Ne, Albert, iho. Makaring ka pa'y madlagayam. Diyan ngamin makaturo, Papa. Katagyaman ka nakaring kayo pa'y matlagayam. Adda ka di parikot? Diyak kumakayat niya bilang nga parikot dahi ti Papa. Ngayon panag ko na. Mangrugin nagbali na parikot. Ha? May papan ka di iti negosyo dahi ta? Saan, Papa? Anya nga rod? Sapay lang ko ma. Ta saan kayo nga gawin? May papanday ito ni Misty. Anya? Apay ni Misty, iho? Papa. Kaya't ko kumaamaputa din ti koneksyon ti pamilya tayo iti pamilya na. Anya? Iho, amum asan ang mabalinday ta. Agsosyo kami iti negosyo iti ama ni Misty. Kasano kumamaputan ti koneksyon ti pamilya tayo iti pamilyada? Aguray ka man, iho. Apay ka di. Adda ka di parikot? Pasensya kayo, Papa. Pasensya handa ko man. Albert, iho, anya ti parikot? Ibagam ko makanyak. Saan mo nga ibaga kanyak ti kasta no awan ti parikot? Ibagam ko ma, tapno masulbar no anyaman dayta. Awan, Papa. Lipatin nyo lang yung timbaga. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nay, balasan ko. Nagsapa ka na bimangon. Intuloy ko nga man dagiti Jack na iring pa sa trabaho idirabii, nana si Mang. Si kakit dimot. Ang mga no di kamutan na kainan na itinasaya at anang pampanunot iti trabaho. San mat? Da kayo mat? Kaslakas ta ngamin ti masirok ko ngar aramidam. Saan? Nakaturog ak mat Isu na lang ta talaga nagriingak itinasapa. Tapno mairing pasto dagiti trabaho. Alang harod no kasta ti kunam. Nagarmusar kan? Saan pa, nana? Umay kang harod. Aggidantan nga agarmusar. Mabit lang nga rod. Isagana kunti kananta. Awan opisina ita. Ngam sa dino ti papanam, amado. Nas ka na saragag ni Fausto. At na napatag pagsaritaan mi. Ha? Diyak mabalin nga itantanda ito'y Caridad. Ang mga no dumakkel ti anyaman na parikot. Sige, sikati makam mo. Ngam sakbay apong manawag. Bilinan ka na imbag. Pangaasim, Caridad. Liklikan pa'y lakuma apagpupudutan ni Laika. Anya? O na yan, na panangisakit mo iti dayjay, ababaunat?
Saan na pa nangisakit ko naklangaruden? Ngamnas ka na tong palanak. Tapno sana kumaro ti sitwasyon. Nga anya? Anya a sitwasyon? Jak pala may bagakan ka. Ngami ka rin. Apa man na maamuak no anya. Ipakaamok at dagos kan ka. Nasapa rimwar ni Misty. Jak pa na puutan, Dan. Sigurado ang nakaturog ak pa lang itay pimanaw. Sir Fausto? Amok ngagtalakan ka ti anak ko. Kat posible asika ti pagkamangan na. Sige, sir. Awagan kayo no bilang umay dito ni Ma'am Misty. Ulitek, Dan. Jak kayat nga dadakas ama pasamak iti anak ko. Jak itulok. Agtalag kayo kumakanyak, sir. Talaga, Rodan. Bye. Talaga, Jak, amunuan niya ti panunutak. Anya apalimod di bagbaga ni Misty. Ken apay akan latakas jemot ti jarna. Talaga, ajak mapanunot. Ada nagsardeng alugan iti batog. Imposible ani Misty dayta. Tanagbusina. Si Ripot man. Ni Panyero Amado. Nagsapan ngayon may. Anya nga tati masapol na. Naimbag ta sikati ng niyag iti inumak ita. Pasensya kayo no makaliwayak no dadduma, senyora. Rumbang lakumang ammomon dagiti trabahom diti balay. Senyora. Tilangan pa nagsirbim kanyak ti pakairanudak kan ka tapno ammom. Dagiti trabahom diti balay. Nairing pas mo ka din? Uwan, senyora. Nasaya at mat. Wan gayam, dalo samti ko check tarumwarak inton madamdama. Matungpal, senyora. Kasta timbagakan ka ni Albert? Wain, Panyero. Katamkak at ipanagkuyog dadan kan Misty anaturog iti resort ti makagapo. Anya? Panyero, imbagak matan kan ka. Saan narumbang nga madadaal titulagan ta? Nasken na matungpal tinalpasan na nagsaritaan ta. Nasken nga gasawan dagiti anak ta. Agam timot anak mo ti ayan ti parikot. Saan ka di? Yalang-alang na ti anak ko. Nakapagkalay sada ko man, kalpasan ti panagturpos da. Agam saan ba't akayat ni Albert? Panyero, pangasim. Di mo baliwan ti saritaan. Sana sinsina na parikot ti mapaspasama kita. Amo ka napasakitan ti anak ko? Iso akinid daw na ti kasjay. Di nalakit di mo't magustuhan ti panagkuyog dadan ken Misty iti resort. Dahita lang ti amo ka rason. No apay akasjay ti naibaga kanyak ni Albert. Jak ilibak. Inawagan nak ni Sir Fausto, sakbay asim mangput ka dito eh. Rimor ka kano, asaan ang nagpakada? Anya ko maaga po magpakadaakan ko na. Una yan, day tapa nagsannaay mo, Dan. Amkam ka di asikamanan ti madaksan ka po iti naramit ko. Aginggat mabalin. Jak kayat apagdua-duaan nak ni Sir Fausto. Jak kayat amadadaal ti panagtalag na kanya. Saan mo mat adadadaalan? Saan ka di? Podno dayta. Ngam nariknak nga adda panagatap na kanya. Gapo iti panagkuyog ta anapan ijay resort. Dan, data ti makaamunoan niya tinapasamak iti kaadda ta ijay resort. Napanta ijay, takayat ko ta agaliwaksay. Dayta lang. Mabalin mat nga agdamag ni Papa kadagiti adda ijay resort. Kadagiti tao mi ijay.
Isu dati mangi paniknikan kwa na anadalos ti konsensyata. Saan mabalin ka di, Dan? Saan ati amak ti pagsaritaan ta? Diyak kaya't ang madadaal tal daw ko. Iso apang nga asim kumalaang. Sa dino ka ti papanan ni Mama? Di na matimbaga kanya, Albert. Basta pinadalusan na ti kotsena, tada ka no papanan na. Kasla napatag mati aramidan na. Nakita kiti lang na. Kasla da ilimlimod ni Mama. Anya? Kasta ti atap ko lay ka. Ampik nga da sa bala mapaspasama. Di nalakayat nga ibaga. Saan mat siguro akasta? Sapay lang ka ma. Tapod mo asa na kasta. Ngam iso kami na talaga tagparparit na kanya. Panagkunak kat talaga nga damadi ang mapaspasamak lay ka. Iso akas jay ti atap ni Albert. Nana, Imposible akas jay ti ibagan ni Albert no awan ti madi ang mapaspasamak. Tirigat na. Amangan no kompormi man ladita na pagpupudutan ni Senyora no kas jay nga adda di na magustuhan. kaya tiyo asawan? Am kanyo nga amang ano pasakitan na? Saan nga adayo ang mapasamak ti kasta? Awan pilpilian ni Senyora. Nang runa no napalalon ti pungtot na. Kasayaatan nga rod no sagana akong dayta. Kasayaatan ng dayta nga aramida. Saan ka di, nana si Mang? Iti kasta. Jakton maklaat no dumteng ti kanito nga ibagbagayo kanya. Tito Amado kaya ti batok ti balay. No kasta nga rod. Adda di tabalay ti ama ni Albert. Nagipulong nga tamanan ni Papa. Amok no kasano ti kinasingad da kinit Tito Amado. Amangan no adda mat amo ni Tito Amado. May papan iti ladawan anaalak iti alikaman ni Papa. Amangan no iso ti makasumbat iti amin asaludsud ko. Sigurado, kasayaatan no kasaritak ni Tito Amado. Ngam no arangidak itan ti kasta. Amangan no nakarakaro adyak maamuan no anya ti kayak ko adoptayan. Iso ang kasayaatan siguro no saan pa'y lang. Kinasayahan. Jak pa'y lamapan di tabalay. Pumanawak pa'y lang. Agpalabasak pa'y iti oras. Talagang urayan niya ti Aramida at Panyero. Sana mapunas ti atap ko. Panyero. Uraya sino alalaki? Masagid ti pride na no kasdayan ti mapasama. Amumat no kasano ti kinapride ti anak ko. Daitan ti bagbagakan kaya di pa lang. Awan mapasamak. Nor orayan tayo pa lang ngagdisnodo ni Albert. Panyero. Mas dawakan ka. Takinunamot na sikat ti makamo. Ngayon niya tinapasama. Kimaro ti sitwasyon. Panyero. Saan nga ita ti umno apanawen? Tapno, agsin ni dirta. Tirumbang aramidan tayo ta. Ket nukasano amasulbar ta ti amin. Marigatan na san Panyero. Ngamin, madlaw kumat anatangken itan ti ulo ti anak ko. Nabiit kayo mat itinapanan nyo, Senyora. Imo na kayo pa'y asimbangpet ngam ni Senyor.
Amang ano saan pailaan na solbar ti parikot nga imbaga ni Amado, nga orno sandak ka ni Fausto. Senyora, Ama mo matan ti asawak si Mang. Di nasardengan ti may sa aparikot, aging gaadi na maornos. wen senyora, amok ti kasta nga ugali ni senyor. Ayan nilay ka. Adda ija likodan senyora. Isimsimpanan dagiti basura. Schedule ngamin ti panangala da iti basura inton bigat. Daitan to lamang irwaren di tagi. Ne. Saan na nagtimtimag? Pinanawan naklatan. Ay, talaga asabali ti ugali ni Senyora Caridad. Pudno anabayaga kun kadakwada. Ang maging gaita. Kasla sa anak pailaang anairwam kan kuana. Kunak no agawid ka, iti pimanaw ka dito balay. Kuma, ngam nakita ka nga dahi sangwanan ti gate ti kotse ti ama ni Albert. Anya? Dahil dati ang paisundan, isadya ko nagtuloy. Ayan mo nga rod ita. Agpalpalabas sa klaong iti oras. Agawid ak lang. Amangan no anya ti mapasamak ka, misti. Ibagam no yan mo, taumayak man. Saanan, kabailak ti bagi. Sigurado ka? Juan, kanjak naglabayag dito eh. Ngamin, adda plan-planwa nga aramidan. Ha? Anya ti plano? Ibagam kanyak, misti. Bareng no makatulong akin ka. Awa na talaga, Panyero. Busy ti cellphone ti anak ko. Itatawag ak manan. Nagring. Agam di namat sunong batan. Panyero. Jack maaw-awatan ti anak ko. Dahil tangarod ka, sa bali ti ugali ta. Panag ko na. Katrumbeng lang ay patungpaltan ti kinaamata kadakwada. Panyero? Day talangon ti amok anat da apamuspusan. Tapno manugod dang agpadpada iti kayatta. Nasken apwersaan ta idan. Hangam, Panyero, amangan no kumaro ti parikot. Sa bali ngamin ti ugali dagiti anak ta. Panyero. Iswa kasayatan siguro no agpanunot tapay itinapimpintas apamuspusan. Amang ano nakarkaro akaungot na ni senyora. Lumadlaw na aliklik-likakit din, nana si Mang. Anya kakadilay ka. Denggem kuma ti ibagbagak. Nana, Siyak ti makaam mo. Basta ti kayat ko. No adda pa aramin na, siyak ti umasidag. Nang runa no di nakamot ayaban. Nalawag ka di. Pangaasim ta ipangagnak ko ma. Si kamot laang ti agnumar iti kasto nga aramidan ta. Laika, umay ka, kartingam. Saan arumbang ngagkita kayo? Nana. Agtignay ka na. Umay kan, kartingham. Isardang mo pala ang tararamidam. Mapan ka ijay unag. Darasal mo na. Siya kunti makaam mo ang mga sikaso kan ni Senyorita Misty. Sige nga Rod, panawan kayo pa'y ditoy. Kartingham, sumrekan ta siya kunti makaam mo ditoy. Mitita Caridad ti gagarak na si Mang. Adda ka di? Adda, Senyorita. Ay, umay ka ah. Sumurot ka kanya. Adda matinugan ni Albert. Saan ka di arimwal? Saan, Senyorita? Adda iti silid na. Kasta gayam. O sige, agtugaw ka pa'y kuma. Agyaman na si Mang. Mabit lang ah, tay nakayaban ni Senyora. Sige nana, agurayak ditoy. Ayan nga taday chay asumayak alay ka.
nakita. Nasaya at mat no jak makita. Tamangan no madadaol laong ti alidaw ko. Agpadata na dandanisa na makapanunot iti kasayatan na maaramin, Panyero. Panyero. Naisingasing kung ti amin nga mo, apamuspusan, hanggang madikaman. Awanan ti may singasing ko pa eh. Tapno masurot lang tinabayagan asaritaan ta. May papan, kadagiti anak ta. Panyero, amkak ngamin ang nakababain ti pamilya tayo. No pilitan ta dagiti anak ta. Kalpasan na, saan mo't la matuloy ti kayat ta? Panyero. Gamamok, makapanunot tapay itinapintas awagas. Wan gayam, anya jay ko na maparikot jo kini Misty. Panyero. Aday bagbaga ni Misty apalimod ko kano. Anya ko maday tapalimod mo, Panyero. Aday tatijak maawatan. Diyakan mo. Ay, amangan no tiltiliwan na ka lang jay anak mo, Panyero. Amumatan ni Misty. Nasirib tayo jay. Nalay nga mangiwayat iti pamuspusan, tapno maamuan nati kayat na. Iso apa nagkunak. Nasken nga ganad kakankwana, taamangan no mamaysaan na ka. Maragsa ka na, ta nakapasyar ka dito'y balay. Iha. Kailiw ko nga minti makisarita iti may isa nga ina, tita. Amoy mat, ibilbilang kayo nga ina. Amok dahi ta. Oh, ada ka di parikot? Kinapudno na, tita. Masaksakit, anak. Abay. Kadagiti ngamin napalpalabas nga aldaw. Agdadagiti na doktalak adyak pulos namnamaan. Banag anang tad kanyak iti nakaro adanag kan burburtya. Kasko ma iti anya? Tita, okay ka dilaang kada kayo nga ibagak ti amin? Kaya't ko lang nga adda ti pangyabkasak itirik na. Sige laang, iha. Iba ka? Adda ka matla dito yan. Iba gamon, tabarang lumagaan tirik lang. Amangan na niya ti mapasamak iti kaadda ni Misty dito balay. Iso asa na rumbang nga agpupukak lang dito sila. Rumualan. Amo kung ti ugali ni Misty. Nalay nga parbo. Amangan na makakita manin iti gundaway. Kat agaramid manin iti kompormila ditan. Narigaten. Amangan ni manin lay katagpin na gadakas. Senyorito, Ah, adda ka di masapulyo? nana si man. Ni Misty ti sa ngaili, saan ka di? Nakita ti kotse ni Terwar ti gate kat. Wen senyorito, Ayan nilay ka. pinagpaknik pay laeng. Binilin ko asaan nga agpakpakita ka ni Senyorita Misty. Taamangan wan yakit di ti mapasamak. Gusto tinaramid nyo, nana si Mang. Jakmat kahit nga dati saan anasaya at mapasamak ken nilay ka. Ay, talaga asaan asong-sungbatan ni Misty ti silpon na. Itay pala nga awagak. Ngam talaga adi na sungbatan. Anya nga tati mapaspasamak ken kwa na. Sa di nga tanti ayan na. Amangan no kilat nga awagan nakmanan ni Sir Fausto. Kit damagan na no dapay la dito ni Misty. Anya nga tati isungbat ko. Ay, anya mo ni Misty. Di na pampanunutin asyak ti may ipit iti sitwasyon.
No saan nga mo ti amana ti mapaspasamak ken kuana? Di na nga ta maamiris asyak ti pagdasdas alan ti pungtot ni Sir Fausto. Ay, sa apay la ko mata makontak ko maten. Padasig manan nga awagan. Amom iha. Talaga adumteng dagiti kakastaban iti biyag. Ngam kas makita ka, kat natibkar kamat. Kabaala masarang tentian yaman na sumangbaikan ka. Nang runa kat maipapanmutla iti negosyo dagita nga ibagbakam. Amang mangtadkan ka iti parikot. Tita, Kunaklakit din no anyan tiyuman mo kanyak, iha. ngam no bilang addan tuyuman ko ken ka may papan iti personal abanang. Nakasagana ka kadi amang balakat ken mang tulong kanya, tita. Of course, Misty. Apakikit din, asaan? Agyamanak no kasta, tita Caridad. Anytime, iha. Kanayon ang nakalokatiri daw ti pagtaangan mi para kan ka. Saan ka nasabsabali ka na kami kani Amado? Amo matay ta? Kasla anak da kamatan. Agyamanak no kasta, tita. Awanan yaman na? Kasi tinakon-akon. Kanayon ang nakalokatiri daw ti pagtaangan mi para kan ka. Dajayan, pimanawan ni Senyorita Misty. Mabalin kong rumor dito eh. Nasayaan mo. Naimbagmet tanagtungpal ka kanyak, Laika. Nana, Kunaklakit din no sukiran nakmanan, katrimar ka iti seledta. Nana, uray kaskasano, saan mo't anatangkan ti ulo? Amo yung matdayta. Sa bagay. Mabitlaan, tay nakidali Saanan, Nana? Siya kundi mga simpa kadagiti na aramat da senyora kan Senyorita Misty. Di kayo agdanag. Imbagak matan kada kayo. Kanayon ang nakasagana ak iti uray anyapay ang mapasama. Si kamat iho, di ka man larimuarmat iti silid mo. Itay adda ni Misty. May aya ditoy? Katuan mat. Kapampanaw na launay. Ay na, pasensya kayo mama. Kinapod no na, kaririin ko ngamin. Anya? Naitatagpay so mama. Nagmati kami tiriknag. Panag ko nakatbunga dahito yung stress. Gapoy ti panangas asikaso kadagiti negosyo tayo. Apay nga ron nga itala nga ibagam dayta, iho. Mama, amoy mat. Jack na iruam apapa asikaso. Albert. Isa pasensya kayo na. Naitala nga namuak ngayon may gayam dito ni Misty. Madama ko man laang kan ka, iho. Kumusta itan, tilinangan nyo ka ni Misty? No siya ti pagdamagan nyo mama. Okay mat. Awan mo ti parikot. Sigurado ka? Uwan mama. Apay, anya ka dito imbagana kada kayo. Saan matkit di personal? Nagpabalakad laang iti rumbang nga aramidan na. Kadag iti rimswa aparikot iti negosyo ta. Kasano nga roden, Panyero? Diya ko nagbayag. Diyak matan mauray diya anak mo, takasarita ko ma. Diya ka mo, no kaano sumangpat. Kunak tumot ngamin kan ka. Dandani di na kaya takasarita. Panyero, amangan no kayat la diya anak mo ti malamlam yung. Ama mo matanday jay. Numabalbalin, kayat na nga isula ang ti ayan ti atensyon mo. Sabay la kuma, takas talangag pa iso, Panyero. Saan ko man na kumaro? Diya kami na irwame, ti kastoy. Di ka agdanag, Panyero. Maurnos mo't lang ti amin. Katpatsak,
Masulbar mo't lang ti pagparparikutan ta ita. Rumbeng lang, Panyero. Ngamin, jak itulok asaan ang matuloy ti saritaan ka. Ni Misty. Sungbatak adagos. Hello, Misty. Ayan mon. Anya tinapasamak kin ka. Apay adi mo sungsungbatan ti awag ko. Oo. Relax. Maysa ko malaang isaludsod, Dan. Anya ka kadi. Ayan mon. Di ka nagdanag. Agawid akon. Nagkapam aya. Sa dino tinapanam. Ijay ayan da, Albert. Anya? Nakan ko kinasalita ni Tita Caridad. Well, amo mat siguron. Ya kaya't amaya dayo tirik na kanya. Narigatan. Nuuray isuk at maya dayo tirik na kanya. Oh, inawagan na kakadin ni Papa? Naimbag nga rod ta saan pay. Tanukas ka sa no. Jak amo na niya ti ibagakin ko na. Nasayaan. No bilang tawagan na ka, ibagam na agawid akon. Sigurado nga agawid kan? Uwan. Nasayaat nga rod no kasta. Amangan no kaungit naktumanan. No jak mapagsusurot ti ibagakin ko na. Kunakman no addamat nagsaritaan nyo anapatag-abanag kan ni Fausto. Talaga mo't nga da, Caridad. Apay nga roda kas tatidjar mo asim mangpad. Agat-arak ka. Pasensya kan. Amumatan. Nukas dyan na patagabanag ti pagsaritaan mi. Di mi malapdan ti aginom. Ay, anya nga min tinapagsaritaan nyo. Anya apay kuma. May papan kadagiti anak tayo. Amom ka di anaggapo dito ni Misty. Anya? Anya tinaramid na dito eh. Imbay nakisarita, tamailiw ka no ang makisarita iti maysa nga ina. Amumatan. Babae day chay. Isa arumbang laang ababae mo ti kasarsarita na. Nukas jay nga adda kayat na ayuman. Saan aya? Gusto ka, Caridad. Insamirak mo't asinaludsod ti maipapan kadakwada ka ni Albert. Awan ka no mat ti parikot, amado. Kasta ti kunana. What? Awan ti parikot kadakwada ka ni Albert. Hekat, anya pa iti inyo mannagan ka? Pasig ang maipapan iti negosyo tinapagsaritaan mi. Dagiti rimswa a parikot na. Gaputa ison ti mga asikaso kadagiti negosyo da. Ngamsigon kadagiti inyo man na kanyag. Awan mo ti makitak anadagsen a parikot, a rimswa kadagiti negosyo da. Simple la ang aparikot, maipapan iti negosyo dagiti ay. Nakasangpeten dito'y balay, Panyero. Ada akon papa. Una na lang. Kat nagdiretso na Jesilid na. Panyero, malagip mo tinaybagakan ka? Nga mga nutil-tiliwan na kalaang ni Misty? Wan, Panyero. Apay ka di? Ay na, Panyero, panagkunag kat gusto ti atap ko. Lamlamyungam lang ti anak mo. Panyero, diretsaan na ko, noan yaman ti kayat mong ibaga. Matikawak ngamin kan kakit. Awan ti parikot kan ko, ana. Tasigon kini Caridad. Naggapo dito'y balay ni Misty. Nagsarsarita dadwa. At inyo man na iti asawag. So na lang tapasig ang may papan iti negosyo. Anya? Dahil tabiag pa iso, Panyero. Pinundawayan pa'y kano ni Caridad a kinumusta ti may papan kadakwada kini Albert. Kat ni Misty mismo tinagkuna, nga awan ti parikot. Kasta ka di? Iso ba nagkunag kat kamalimat si atap mo? Sapay ko mga rod, takasta Panyero. Ngamin, jak kaya ta dumakil ti susik mi nga agamat. Balasang ko, idilakal man ang nadalusam dagiti display a vase dito'y salas. Ita,
Pumpunasam manen. Naalas nga minakitaan no matapukan, Nana si Mang. Anya kalakit din aya. Kasano ko maamatapukan dagitangay? Malaksid akadaldalos mo idikalman. Nakapwesto da pa'y iti-istante dito'y salas. Kasano ko maamatapukan da? Anya kalakit din aya, Nana. Apay aya kasla aburido ka. No makitkitam ama kumiko makagtrabaho. Saan nga iti kasta? Iso na laang tabambanugam tabagim. Saan? Kasla agdapay ang makariknaak ay ti bannog. No awan tiar aramidak. Anya? Ay unay kan. Baliktad ka mat balasang ko. Ngam day tati agpayso, Nana si Mang. Kasla nabambanugak no day tay awan tiar aramidak. Talaga nga minadyak na iruwam nga awan tiar aramidan na. Ala, makaamo ka man langan. Agan-andad kay tinagbatayam Amangan luma-out balance ka. O sige, tayo nakasikasuanan ti mailuto. Wan, Nana si Mang. Laika! Laika balasan ko. Ay naapo. Anya tinapasamak dito. Nakabuong manan ni Laika? Senyora. Senyora, Jaking gagara. Natumbang aming tinagbataya. Awan bibiyang ko na anya tinapasamak! Senyora, pangaasiyo. Saan kayo kumangagpong? Di nakbiyangan si Mang. Dak magustuhan da ito yung napasamak. Kat aramidat no anya ti kayat kong aramidan. Di kailan na siya ni tao, mama. Nakabuong manenday chay alay ka. Kasano ko maakasyak? Mama, na-outbalance di tao bayat nagdaldalos. Di yung man na ikonsidera dahi taan na pasama? Trabaho na ti agdalos. Rumbang la ko mga rod nga ganad. Anyan ti kasta rason nyo, mama. Una yan. Apay aya nga isakit mo manenday chay ababaw nan, ha? Saan ko nga isaksakit, mama? Tilahan kaya't ko amaawatan nyo. Aksidente tinapasamag. Sana kinayat ni Laika ti ma-outbalance? Ti matinag? Nakarkaro na di na kinayat ti makabuong itinginginaan a vase nyo. Taam mo namat nagpungtot kayo. Poston, awan serbi day ti asaritaan. Tanadnadlaw mat nga isakit mo day jay ababaw nan. Sikati makaamo, mama. No di na kayat adunggan. Adakan ka dayta. Ngam kastoy ti makuna. Diyo ko man kauhot ni Laika. Tabayadak tinabuong. Anya? Di mat dayta tinapatag kada kayo. Ti masukatan tinabuong na. Wes, siya kung ti makamo, mama. Sukatak tinabuong ni Laika. Iti kasta. Mapuna sen ti pungtot yo. Oh, aday ta. Nailot kon ti patong kansikat mo balasang ko. Anyat mariknam. Medyo nakaginawa ak, Nana si Mang. Ngam, nautut pa'y laang. Ay, di mo pa'y labas-basaan Amangan nulumtag tukit din. Agyaman ak, Nana. Saan asyak ti pagyamanam? Ti rumbang apagyamanam kat ni Albert. Tanuawan itay. Ay na, amangan no anyan ti inaramid ni Senyora Caridad kan ka. Naimbaglakit din Tanaira na nga da dito ni Albert. Tanuawan. Jack laamon, Laika. Saan ka asidiran iti naramid mo, Caridad? Maawatan ka. Nasaya at mat. Hunaklakit din no oray sika kat sidiran nak. Isu na lang tada di mo magustuhan. Gapo iti napasamak. Anya, amado. Nakarkaron a pinagin na sidag mo dalay ka ken Albert. Anya? Isakit ni Albert ni Laika. Gapo ta nakita na akayat mo akabilan. Ket gapo iti dayta. Ad-adda nga da ita kini Laika ti simpatyana. Awan utang na anay bag-anakan no kasta ti aramidan na. Siyak ti inana, ngam day jaykit din a babae ti ayan ti simpatyana.
Karidad, manang nga si di anak mo. Amom dayta, saan ka di? Oh, amado. Nakita na tinakaro apong tot mo itay. Iso asigurado. Adda kinilay ka ti simpatsyan. Ket gapo iti dayta na pasamak. Nakarkaron a pinagin na si degmo, tiriknada. No di mo ibaga no nya ti palimod ko adakdakamatan. Nakarkaro asa na malawlawagan da ito'y amapaspasamak misti. Papa, Ibagam no nya palimod da ita. Tapno masungbatan ka. saanan papa? Amang ano nakarkaro lang adumakkel ti susik tayo. Aniya? Basta siya, kasarita kayo latta, tada kayo ti ama. Misti. Nalawag tinangagyo papa. Iso apang nga asiyo ko ma, ta saan kayo nga agreklamo pa. Kumusta ni Laika, Simang? Imbagak ay nananapay, tanasakit ka no tisikat kan patong na. Iso ngamin tinaipakpak itay na outbalance, bayat ti panagdalos na. Abay ngamin adinaganad. Kwa senyor, aksidente ngamin tinapasamak. Ammo tayo met, no kasano ti kinaanad ni Laika no agtrab-trabaho. Senyor, kagurayo kadimot ni Laika? Saan, Simang? Senyor, Amo ka di namat nagayatan tinapasamak. Iso adi ka madanagan. Saan ko akagura ni Laika? Agyamanakan ka, Papa. Albert? Nangag ko ti saritaan nyo kanina na si Mang. Kat maragsakan nak. Gapot ang marik na ka nagbaliw ko yan. Iho. Saan kayo nakasitisigod? Amuyo itangi ka niti importansya tirik na ti sa bali. Sana kasi di, at ilangan kayat yu ti matulog. Albert, saan nga iti amin agundaway kat agtalinaed ti ugali ti may sa tao? Papa. At dadag iti banag nga aramidan ti may sa tao. Nga iti damo kat di mo maawatan. Di mo ayunan. Ngam no dumteng ti gundaway. Maawatam no apay nga inaramid na ti kasjay. Anya ti kahit mo asawan, Papa? Iho, nasirib ka. Patsa ka maamiris mo matlaeng no anya ti kahit asawan, tinasao. Basta may sa ti may bagakkan kayta. Amok asan nga inggagara ni Laika, tinapasamak itay. Nasingsimpat ni Senyor Amado, ngam ni Senyora Caridad, saan ka di na si Mang? ay na Laika. Jack maibaga ti wen. Jack met kayat nga ibaga, asaan? Ha? Italang amin akas dyan ni Senyor. Angam idi, napalalo ti kinaistrikto na. Nauyong ni Senyor. Iso akanayon da nga agkatik nga agama. Anya? Day tati agpaiso. No anya ti imbaga idi ni Senyor, rumbeng amasurot. Lintag titunggal sao nga agaon iti bibig na. Banag asaan akayat ni Albert. Iso akanayon mat asukiren na. Kastagayam? Jack man amo no apay anabaliktad itan ti sitwasyon. Nimeten Senyora Caridad ti agbalbalin a kontrabida iti pamilyada. Iti biyag ni Albert. Panagkunak kat saan mat, nana si Mang. Talaga na siguro ang nadagsan ti dara kanyak ni Senyora. Iso akas di launay ti pungtot na no makaarami dakiti bidot nga uray Jack mat inggagara. Kas itinakon, maaklon ko ti amin. Maawata. Kat nakasagana ak agsakripisyo. Basta ti katukad na, iso ti pan nakagunod ko iti arapaap ko.
Di ka kadipay maturog, iha. Adala man tirabi. Jak pa yung tuglan. Anya nga minti pampanunutan. Amangan no kaya't mga ibinglay kanya. Awan, Ha? maturog kayo latan. Madamdama akton nga ginana. Dumdum lawa ko na. Kaslawan matan panagraam na kanya. Di nakpayan awagan iti papa. Oh, anya pa'y later aramiden nyo. Ingkay latan maturog. Sige, sikati makamok, iha. Anya lakit din ayat yung ugali ti anak ko. Diyak mauawatan. Narigat apakibagayan no kasta asumrot ti kinasubirbiyada na. Laot-ot may lang ti sikat ko. Sana bali. Kabaalak mo ti magna. Diyak kahit taglangan iti klasik no bigat. Anyamot nga minan. Diyak man na nabalanse mo ti bagik. Natumbak lakat nga rodon. Mano nga ta ti balor dyan na buong ko a face. Taapayakas dyan launa yun ti ungat ni Senyora Caridad kanyak. Kuma, nadaras ti panaglabas ti panawan tapno makaturpusa kon. Kat no makastrega ko ni ti trabaho. Sukatak amin dagiti nadadaal ko. Bayat ti panagnaod ko diti balay ta Senyora. Barang mapunas ti gura na kanya. Madlaw iti lang nga masaan ka pailaan nga okay, Misty. Talaga asan pa hidan? Ngam pilitik ti agbalin nga okay. Diyak kaya't amadadaal amin dagiti narugya. Gapula ang ta sa anak nga okay. Sige, kumusta ka matan? Kaskin ka. Saan latamot ang nasayaan? Dan, Amo mat ajak kaya ti kasta mapaspasamakin ka. Saan ka di? awanan ti maramitam. Kastuyak na minan. Ha? Anya ti kaya't mo asawan? Di mon saludsudan. Ngamin, bakit kitang matan? Basta da ito'y timakunak. Basta agtalinaad anapudno ka. Ngagtungpal iti amin akayat ko. Magunggunaan kanto matlaan. Simang, di kamot matagtagan. Apay, guraan na kun, gapoy tinapasama kay di kalmat. Ha? Senyora? Ibagam laang simang. Kagura na, kasta ka di. Senyora, anya kumangay ti karbengak amang gura kada kayo. Ha? Amok nga importante kada kayo dyan na dadaal ni Laika. Ngamin, koleksyon nyo dayjay. Ngam, di namat inggagara, senyora. Aday ta kamanan simang. Ikalintigam mananday jay a babae. Senyora. Nukuma tanagan nada. Saan na napasamak day jay? Talaga kit di aparuhisyo day jay alay ka. Makapasuron at talaga. Amangan wadda kayat nagatagan. Amangan wadda ti importante nga ipagana kumakan ka. Ngam di mo na ikaskaso. Isuakas di itakan ka ni Misty. Jak amo amado. Jak maawatan. Panyero, rumbang kumakabisadom ti anak mo. Tanak mo kat nga ruday jay. Talaga jak maawatan, panyero. Amo matan. Ada pakaruan na ano ko. Kumusta kayo mo ti balayo? Sana nasaya at panyero. Talaga sana may lamang ni Caridad ti luksaw na kinilay ka. Jay babaunan nyo apagad adalan ni Albert. Wan, panyero. Apay ngamin. Diyan mo. Narigat nga ilawlawag. Ngam talaga na dagsantidara ni Caridad kinilay ka.
Marigata nakpaitik di amag na. Ano sakit ito eh. Jack itulo ka da ito itagbalin alapad kanya. Alpas mo dyan ipaparami din na, sir. Sana bali, mayin anak mo't itatabreak ko. Ano saklaangan ti ut-ut amariklik na. Laika? Si kamat gayam, Richard. Naimbagta nakita ka dito ay. Apa yan, Laika? Anya ti mapaspasamakan ka? Ay, awan. Di nakpagdanagan. Sigurado ka? Wen, awan anyaman na dayto eh. Sige nga, Rod. Mabit lang ha. Gumatang ak iti meriendata. Ilibre ka, Laika. Itay pa'y amad-madlaw ko, Dan. Kaslaad ta kayat mo nga ibaga kanya. Misty, Anya ka di data. Di ka ngamin makaidnakat. Anya aya data. Ibagamon atap numalpasan da ito eh. amangan no kagora nak no maamam. Ha? Day tati pagamkak, Misty. Amom mo't ajak kayat aguraan na. Ibagamon. Taad-ad aguraan ka no di kaagpud no kanya. Ha? Ibagamon bayat analami ispay laang ti ulo. No di ka payla ibaga. Nakarkaron ang makapungtutak. Amom mo't ajak maanusan ang makitkita ka ang masaksakitan. Isu akin na saritak ni Albert. Anya? Idi kasangsangpit ta naggapo ija resort. Jak nalapdan ti bakik. Ket kinasaritak ni Albert. Imbagak ajak magustuhan tar aramidin nakin ka. Tidi na panangikaskasukin ka. Apay nga inaramid mo ti kasjay. Misty, imbagak mo ten. Jak kayat ti makitkitak ajar mo nga iso ti makagapo. Uray pa'y anya ti makikitang amapaspasama kanyak. Saan arumbang nga inaramid mo ti kasjay? Anya lang ang nanti ko naan ni Albert. Amataya ko no jak matagi ko. Misty, Anya ka matandan. Amom ka di adinadaal mo amin anarogyak. Gapo iti kasjay nga inaramid mo, ha? Initon sumaruno. Yuman mo nga umuna kanyak ti anyang man nga aramitan. Nang runa no adda pa ka inaigak. Wan no adda pa ka inaigan ni Albert. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di ka makapaglibak, Laika. Adalakit di sa gubanit mo. Madlaw nga miniti langam. Awan anyaman na daytoy, kunakmat kan ka, Richard. Ngam, Laika. Medyo naud-ud lang amin ti sikat ko. Naipakpak namin iti kalman. Tanatin nagak iti nagbatayak at ugaw. Anya? Day tatak paiso. Ngam, awan anyaman na. Kasayatan siguro na ipakitam iti doktor dayta. Amangan madamot bulom. Awan mat siguro. Laika, narigat ti agipapan. Sikamat lang ti marigatan. Isuanon niya ti kunam. Kuyugan kan. Ipakita ta iti doktor ti imbagam anay pakpak asikat mo. Aginggat anya nga oras ti klase ni Laika. No ita nga oras, nalpasan ti klase na, senyora. Apay nga rod nga awan pailaan. Nalabit nga addan iti dalan na nga agawid, senyora. Amangan no komporme la ditan ti aramidan dayjay a babae. Ha? Iti kanito ang mamuwak asabali ti aramidan na. Talagang agalwat kanyak. Ibagam kan kwa na dayta. Simang. imposible na jak nakita rin mo ni Laika. Kan imposible na nagbidot ha. Masigurado ka nalpaso ti klase na. Sa arumbang kumari-muarin iti universidad. Tinasayat. Awagak lang. Sapay lang mo, tasong bata na. Hello, Albert? Laika, nalpas ka din ti klase? When Albert? Apay ka din? Ayan mo nga, Rudan. Nakaawit ka din.
Santay, agawid ak pailaan. Apag isungarad. Adak dito ruwarte universidad. Orayin ka na, tagiddan tan nga agawid. Ay, huwag namin Albert. Awanan ko sa universidad. Anya? Ni, apay nga eh. Sa dinatayan mo, Laika. Pakawanan na kuman, Misty. Naaramid ko lang dayay. Gapot ajak maibturan tinakita ka pa nakapasakit mo. Uray pa'y anya ti mapaspasamak kanyak nan. Saan arumbang tinaramid mo? Isungarod apakawanan na kon. Pangaasin. Saan na maulit dayay, Misty? Talaga saanin arumbang amaulit. Talo aramidang manan ti kasjay. Nasaysaya at laangan nga adaywan nakmatan. Anya? Nalawag tinangag mo, Dan. Kat sa anak amang rabrabak lang. Noan niya timbaga. Isot ti aramitak. Kasta, awan pa lang ni Laika, nana si Mang? Itay pa'y lang urayak, Albert. Ay, madanaganak nga rod. Di na mag-itay ni mamam, no aging gatan niya nga oras ti klase na. Diyak kaya ta panunutin nga adda madi nga inaramid na. Diyak kaya ta panunutin nga amangan no nagbalog. Nana si Mang. Uwen no saan? Ay, amangan no anyakit din tinapasamak kan kuhana. Ne. Akin ko nga itinagsardang itibatog. Diyan mo, Nana. Mabit laeng ha. Inakitaan no asino. Asino dyan ang itulod kan kalay ka? Kaadala, nana si Mang. Kunak no kayat mo ti makaturpos iti panagadal mo. Kunak no kayat mo agunudan dagiti arapaak mo. Katwan mat, nana. Apay nga rod, anakikuyog ka iti kaadalam. Nana, di mo ngamin maawatan. Bayam ta ilawlawag ko pa'y. Tinulungan naklaang ni Richard. Ha? Apay? Dumngag ka, nana. Isalaysay ko kan kati ami. Itay-tapay lang dito, Dan. Ang peslawan dito iti panunot mo. Sir Fausto. Anya ka dito mapaspasamakin ka. Pasensya ka yun, sir. Medyo nabanugak lang amin. Tanya ko mati nakabanugam? Amo yung matindi klase ti trabaho tayo, sir. Narigat ti aga si kaso iti negosyo. Amangan mo't no di mon kabalan nga akman ti trabaho mi iti kumpanya. Ni. Ay, may kan. Saan man, sir? Mangan tayo nga. Kabalak. Sigurado lang. Ano di mon kabalan? Ado ti mabalin ko nga alaan namang sukat kan ka iti posisyon mo. Sir? Patsyak nga mom apod no ti bagbaga. Iswasaya atam ti trabaho, Dan. Kat dumngag ka kadagiti ibagakkan ka. Ada paramid ko. Iswa kinid daw ko ti panagsinarak ta dito'y a restaurant. Kasla liklik-lik anak ni Albert. Di kad nasayaat. Tapno maya dayo ka iti paggad. Ha? Ti kayat ko asawan. Nasaya at matnulik-liklikan na ka. Tano makita ni Senyora Caridad anasingad kayo adwa. Amangan na niya pa'y ti aramidan na. Nana. Imbagak matkankan ka. Saan akayat ni Senyora nga agbalin kayo anasingad? Day tanga-tangag pa'y so ti rason? Anya pa'y kuma. Itay nga minalpas ti klase. Itayada kami ka ni Richard di ospital, talag pa x-raya. Imawag ni Albert. Ada kami itiruar ti universidad. Anya? Dahil tatiyag pa nana. Kat nadlaw ko, nagbaliw ti tenor ti panagsauna.
Idi imbagak ak kinuyog naktimay sa akaadalak, anapan iti ospital. Napnapan ng ayadan. Adda pa ka sa pulak kan kay tay. Napanak lang nagpalabas iti oras. Amok ngamin akagura na. Gapo iti naramid ko. Pasensya kan, no awanak itay adda pa aramid mo. At tuya kon. Anya ti pangibaon ng kanya? Ay, di nakman dramaan akas na, Dan. Saan pa'y laan na punas ti suron ko? Gapo iti inaramid mo. Misty. Kasapulak dagiti papeles ti partnership mi kini Albert iti foundation. Ha? Unak man no dinan kaya ti makipartner kin ka. Di mo't dahi ti may sa arason no apay anapalalo ti pan nakapasakit mo? Addan na panunod ko apamusposan. Tapno di na ibabawi ti partnership ni. So nga alan, ala amon dagi jay apapeles. Taammo kon no anya ti aramida. Adula amin day ta ospital nga ibagbagam, sika, Laika. Senyora, Akim basol aya no apay anadangran ka. Saan aya aga po matlaang iti kinamundol mo? Nagsimple labanag, ngam di mo pa'y maaramid iti husto. Tirigat na, inraman mo pa'y abinoong ti maysa kadag iti koleksyon ko. senyora, pakawanan da ko ma. Kasta kadilatan na kanayon? Tunggal adda maaramid mo abasol, senyora, pakawanan da kon kunamlatan, leche! Ala, pumanaw kan iti sangwanak. Tama nga no jak malapdan ti bagi, kat no anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Ingkaramid nan dagiti trabaho. Ay na, siyak ti madandanagan itay. Yag-agir ko nga ang mga nukabilan na ka ni senyora. Saan mat nana? Dinakmat dinangran. Ay, no amom lakuma. No kasano ti panagtibayok itay madama ti panagsaritayo. Nana. Maam-amakak. Naimbaglakit din ta saan nakaadinangran? Ama ano na siyan kanya. Tamo na mo't anaut-ut pa'y laang tisikot ko anay pakpak. Ay, kasla di mo pa'y laam-am mo ni senyora. Uray anya ti marikrik nam, no kayat nakaadiswan. Talaga akabilan na ka. Nana. Isuan na palalo ti danag ko itay, kunakmanan. Punasan yun ti panagdandanag yun. Ngamin, saan nakmat a kinabil ni Senyora Caridad? Sabay la kumata di nakagura, iha. Noon yaman apalimod ti ibagbagan. Awan ti amok iti dayta. Please, di mo kumapinadakdak amaten dayta. Nagrigat matente kastoy. Jak amo no anya talaga ti basol ko. Jak amo no anya ti rumpeng nga ramida. Simple lang. Agbalin kayo, anapod no kanyak. Kasano nga agbalinak anapod no nga ibagbagam. Awan mo ti ilimlimad ko kan ka. As ita, di nakawawagan iti papa. Ha? Nadnadlaw nga dasaan anasaya ta mapaspasama. Please, bay andak kumapay lang. Kasano ko mga ramidak day tayo ha? Amok mat ngamin asaan anasaya at mapaspasama. Diyak mo, no apay papapasan na. Bidot day ta nga atap yo. Amok, marikrik na. Iso di ka makapaglibakan niya. Iso pa nga asim, iha. No anyaman ko matiparikot. Ibagam tapno maikalintagak mat di bagi. Kasayatan ng digastoy. Iyadayog direk na kanilay ka. Amangan ngamin no sana nasaya ti mapasama. Narigat man.
Nadanggayan na klaan nilay ka. Kaputa siya timang papaadal kan kuana. Jakmat kaya ti kasta. Iso siya klaan. Albert, iho. Mama, Naunagsakit diti pampanunutam. saan met, mama? Sigurado ka? Wen, awanan niyaman na daytay. Nasayaat mat nga ron. Iti kasta? Magkasarita ka nasayaan. Kasla nga minsan kamatan nga interesado. Iso akayat ko apagsaritaan ta ti maipapan iti foundation. Mama, Apay nga awan matan titignay mo. Tapno marugyan day chay a foundation. kuwang amin, mama. Awanan ti plano ka mangituloy ti foundation. Anya? Kasano day ta? Jakon patuloyin ti mangibangon iti foundation, mama. Iso alipatin yung dadya project ko. Dimot ko nam kanyak ang maipasidong nila ka iti foundation. Iso ang nag-enrollan. Sana balin, mama. Ituloy lang nila katagadan. Tulong tayon kan kuana. Anya? Nukas tamot lagayam. Apay pay lang arod a pinag-enroll mo? Nagsayang ka lang iti kwarta kan panawan. Saan, mama? Sana masayang ti kwarta. Tanapasnag nilay ka. Saan na day ti punto? Iso nga imanugot hak nga ag-enrollan nilay ka. Tako Sana na... balin, mama. Nung masayangan kayo iti kwarta, di ka agdanag. Siyaklatan ti mang paadal ka nilay ka. Anya? Agtao iti bukod ko a kwarta ti aramati ka mang paadal kan kuana. Ket nam na mahal ka babae iti kastang aramida. Awanin ti rumswa a parikot. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Misty? Pastor ka nakdan. Diyak kayat tagyan na tanditiri daw ti apartment mo. Sige. Sumar ka. Agtugaw ka. Agyaman na. Malaman, Misty. Apay nga may kapailaang dito eh. Masurunak ijay balay. Iso nga imayak dito eh. Ay, sigurado nga awagan nakmanan ni Papam. Makita? Isun ti umawawag. Ibagam nga awanak dito eh. Anya? Basta ibagam nga awanak dito eh. Tapno awanan ti adupay asao. Sigurado nga awan dita ayan mo ti anak ko. Awan, sir. Apay ka din. Kanya tinapasama. Diyan ka mo. Basta kila tapi manaw. Sika lang ti amok apagkamangan na. Tanasingad kan ka ni Misty. Lading itek, sir. Ngam awan dito niya, Misty. Patsyak akong takan na kaday jay, Dan. Kawagan na ka. Pakamuan na kadagos. Nalawag. Matungpal, sir. Sige. Tayo lang. Bye. Napanan nga rodan ni Misty. No saan anapan iti ayan ni Dan. Anyan ti kastoy. Sabalin ti aramiden ita ti anak ko. No kayat mo anasaya at nilay ka. Ibagam ta saan pa'y laang agpakpakita kanyak, simang. Senyora, Jak amunoan niya ti maaramid ko kankwana. Iti kanito ang makitak. Iso nga ibagam kankwana ta saan pa'y laang agpakpakita kanyak. matungpal, senyora. Anyaman nga tan ayati mapaspasamak. Apay akas jay mananti jar ni senyora. Tinasayaat. Kasaritak nilay ka.
ibagakkan kwa na tibilin ti amo mi. Matanagan ak, Misty. Iti ka nito amaamuan ni Sir Fausto anagulbudak kin kwa na. Dan, mabalin ka di. Di kagda nagkunak lang arudan. Siyak ti makaamukin ni Papa. Misty, Di nak mabalin asalungasingan ni Papa. no si ka. Ngam no siya. Kabailan na nga ramiden ti anyaman kanyak. Kitday tati pagdanagak, Misty. Nakunakmatan kan ka. Diyak kayak amadadaal ti panagtalat ni Sir Fausto kanyak. Iso ama-amakak itar aramidem. Dan, imayak dito'y tamasurunak ijay balay. Iso mabalin ka di. Di mo dagdagan ti surun ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Pasensya kan. Unasam ti panagdandanag mo kunak lang arudan. Siyak ti makaamot. Anyaman nga tan ti basol ko, nana si Mang. Jak amulay ka. Awan ti maibagak. Naimbag nga rod, taimbaga na pa'y adi ka agpakpakita kan kwa na. Tidakas, no kala at latan adang ran na ka, adi mo amot ti rason. Panagkunang nana, adang ta, makainaigan daytoy iti pananglitlik kanyak ni Albert. Ha? Daytoy yung tatirason, no apay anadnadlaw anikliklikan nak ni Albert. Jak masigurado lay ka. Basta ti makunak, agtong palkalatan iti kayat ti amo ta, tapno nasayaat ka. Ang mga nuadamot rason, no apay adinan ituloy nga ibangon ti foundation. Adaak ditan. Uray di na ituloy ti foundation. Mawatan. Tijak mawatan? Kat no apay a pinaginrol nan day chay abbabaunan? Karidad. Agama kayo atalaga. Agpada kayo akillo ti rason na. Anya? O saan kit din? No maipapanan ni ti babae, sabalin ti panagras-rason nyo. Karidad. Naskan ka di ari ingam manen tinapalapas. Gapulag iti da ito ka napasamak. No kastamot la ka na yun. Jakla ko man nagbabaw yan tinagbasulak kan ka idi. Anya? Rabin, imawan pa'y lang ti anak ko. Saan pa'y mo't ngay mawag ni Dan? Kaya tasawon day ta. Saan na kinuntak ni Misty? Ada nagsardeng alugan iti batog. Inakitaan. Barang no ti anak konti si magpata. Isungag pa iso. Adan ni Misty. Kaguran ni mama ti panang padal ko kanilay ka. Anya? Ay por Diyos. Kunak man no saan na parikot dayta. Kunak no nagkinaawatan kayon. Diyak aminin ituloy abangunan ti foundation, nana si Mang. Anya? Ang apay ngamin, barok. Saan na nakasapulan? Isumat lagayam Uray asino. Makapungtot gapo iti dayta a desisyon mo. Nana si Mang. Gundaway ngamin ni Misty Dayjay. Tapno makasingad na. Ba nagadyak kahit ang mapasama? Anya? Apay adi mo kayat nga agsiningad kayo manen. Gaputawanan di rason. Kinapudno na. Lumabalin na ko ma. Kaya't ko pa yun na maputod ti koneksyon ti pamilya kiti pamilya da Misty. Albert! Dito tagpaiso, nana si Mang. Iso na lang, tasaan mo't kami na mabalin. Gaputado ti negosyo da papa, ken Sir Fausto.
Sayaan nga ron nuaddan dita, sir. Nagkapuan na ka, no? Di na imbaga. Ang matlaw latang da sakit tinakam na kanya. Sir Fausto? Talaga ka di ngawan pa iti imbagbaganakan ka. Amangan mo't no nasa unan, no anya ti mapaspasama. No apay akaslakit din kaguranan. Sir, nuaddan na ibaga na kanya. Imbaga kumamutin kada kayo. Amo yaman. Nga amin ang mapaspasamak ken kuana. Ibagbagak kada kayo. Dan? Ngam di kay agdanag, sir. Ikagumaak nga amuan. Ket no bilang tamamuak, ibagak adagos kada kayo. Ah, sige. Namnamaag na ita. Bye. Bye. Anyan ti kastoy. Jak amo no husto ti aramidak wenno saan. Makapadanag ti kastoy. Ngamnasken nga aramidak ta iso ti kayat ni Misty. Iso na lang tanasken nga ganadak. Ta iti kanitumot ama amuan ni Sir Fausto nga agliblibakak. Da kasakmut kinkwana. Kastagayan, nana si Mang. Wen balasang ko, kasta ti imbaga kanyak ni Albert. Siyak gayam at talaga ti makagapo. No siyak, maawatak ti banag ni Albert. Iso na lang, ta sigurado asaan ang maawatan dagiti dadakkel na. Tati kayat da, asawaan ni Albert ni Senyorita Misty. Anya? Ne, apa niya isuda ti agpili iti asawaan ti anak da? Ay nalay ka, kadagiti babak ng akas, kadagiti amo ta. Kadawyanan day ta. Nana, Gaga ngayon kadakwada apagiin na sawaan da dagiti anak da. Ubing pay lang dagiti anak da. Itultulag dan. Katapama na makagteng da iti umno atawan. Pagkasaran da idan. Iga pa'y matla nakasukat, iha. Di ka ka di mang opisina ita? Inawaga ko ni Dan. Iso pa'y lang ang timakaam mo. Iha. Kaya't ko tiyagin na. Sa bagay, makabannog ka talaga ti agasikaso iti negosyo. Amok na ita, tanapadasa ko. No tinaang negosyo, jak mabannog. Ipakabannog kat ipanagpampanunot ko. Ah, anya ti kayat mo asawan, iha. Awan, sige, mapanak pa ijay silid ko. Nabagas timbaga ni Misty. Anya nga ta talaga ti kayat na atumbukan. Apay adi na pay laibaga kanyak. Tapno malawlawagan kuman ti anyaman apampanunutan na. May jayan ni Laika. Sumregan iti pagadalan. Inring pas na dagiti trabaho na sakbay arimwar. Nagagat ni Laika. Husto ti paliw ni Albert. Iso na laeng tamay sa mamirmiraot. Ulila demang ngam napasnag amang tunoy kadagiti arapaap na. Amado. Karidad. Itay pay laang nga sapsapulan ka. Ada kalagayam nilay kaday chay saan ka di? Wen, sumre ka niti pagadalan. Anyan? Aging gagayam iti irurwar na diti balay ama pa nag-eskwela? Kit kita ang pay lang? Karidad. Anya ka di manenda itang ipagbagam. Diyak amukan ka. Karidad. Anya ka di manenti mapaspasamakan ka. Karidad! Anya lakit din ayati asawa ka. Anyaman nga tanti panang ipapan na itinakita na. Diakon magustuhan te kastoy, Misty. Tunggal agdamagakkan ka, lumikliklik ka. Kasano amaurnos ti anyaman aparikot no kanayon nakasta. Agsarita ta itinalapat.
tapno malpasan da ito eh. Apay, sigurado ka kadi akabailamon nga aklunan kanya, ti palimad mo. Anya apalimad da itang ibagpagang. Ibagamon tapno malpasan, tapno mailawlawag ko. Talaga akayat mo, ama-amon? Agsarsarita tan misti. Isungay bagamon no anya dayta tapno malpasan da ito eh. O sige, tangay kasta ti kayat yun. Isong batang yung arod da ito'y asalod sudak kada kayo. Sige. Anya dayta. Ibagayo kanyak tipod na. Ginuliban nyo kadi idi, day ti mama. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.